Naon ieu anjir? Warung kopi Teras Kokopan. Tempat kopi halus sih aing. Kopi lah. Teras Kokopan. Iya ini kue teh. Ketan yang kopi halus cocok. Yang pia-pia, ketan kopi pia-pia kopi es. Pas. Teras Kokopan. Ulik aing ngopi sorangan di Metrame misalnya punya set teh. Ojek sih kan aja saya ojek ya. Ojek Ubed. Ojek Ubed. Ayo. Naon ieu? Encot. Ojek. Naon? Hah? Gede nih, Jack. Tadi malih Keur makaya kuring mah tuh. sok ating. Di leuweung geura maneh. Macul. Keur macul. Aing keur di warung kopi Teras Kokopan pe keur di sih. Hah? Ngopi. Di ngopi-ngopi di dia. Warung kopi Teras Kokopan jalanna. Aya di non jalan non teh. Oh, Santana Peluntungan, Jalan Santana Peluntungan, belah kanan. Ya nya nya. Oh. Siap. Kada be aing sorangan ieu mah. Kapan ngopi sorangan aing euy. Tuan. Siap aina. Siap. Aing kemakayat aya bae nu ganggu teh. Ganggu bae ya makan makaya teh lah. Aing mah boleh segala anu ngajak kopi, tapi da hayang kopi. Saya lah. Enak itu ah. Ayo naon ina. Duh. Awas ya. Encot. Aing ngabang ngopi sorangan yang muda. Aya acara naon rek ditah naon. Aing hayang babaturan ngopi deui aing patut. Ieu. Kan mau megal Warung kopi Teras Kokopan. hanya rek Kopi mah. Bekal aing beli lajuin. Ketan. Aing lajuin non. Kopi naon deh pesan. Bidang. Geus naon bae rek kopi rek es naon panas ieu. Halap. Sok kari sweat. Aya sok kari sweat. Aing bijan. Mah. Aing Pesan sok kari sweat. di kafe ini. Kenapa mulang mang itu pangerakeun mah. Bro. Bray. Euy, napa lain kau? Mang lain. Ayo ngopi dah. Masa kalian bisa deh. Sok. Ya aya, kopi non memang ya. Anu bestseller. Kopi bestseller lu. Tah, kopi bestseller. Kopi tubruk Kang. Kopi tubruk teh berarti kopi tubruk banget kayaknya. Kopi besar medium lang. Wih, panas. Bisa hei. Mantap. Kopi tubruknya Arabica. Jack. Yuk. Mana pesen naon? Ka dia. Jack. Kali mau bestseller teh kopi tubruk. Tentang mie goreng, Kuah. udah terlapar saya. Aya ketan lho. Tan ujung bala kopi. Ai Kiranti teh Mang, Kiranti. Tah aya Kang. Mana mah ke kafe meuli kiranti mah. Atuh naonnya? Segar. Segala ben segernya. Susu murni. Wedang Uwuh teh non uwuh. Dia eta. Gitu. Teh manis. Geus pe, uing hayang nu Aing tiis. mah nu tiis teh meuli lemon tea. Tiis. Meuli lemon tea aing. Nu tiis bae urang. Tiis bae. Nu tiis. Mang, nu tiis 2. Ya. Lemon tea dua. Tea sok lah. Sini.
sagacana ngopi disempot heula. Anjing, sempot aing dipogi. Siga makhluk kan disemprot aing enggak. Siga musa. Emang urang kan hari disemprot mah. Benar mah ya aturan protokol kesehatan. Oh iya iya. Corona. Naon nu disemprotna? Iya, emang semprot mah. Pokok. Jauh, sesok. Nah, semprot. Aja, sok ya. Tuh aja. Sengitnya. Urang enggak. Bau ublang. Aing Yon sinarian traktir we ya kieu teh tanggal Meh, gawe teu naon teu. Bukan di mana? masa Kejual naon tas ngajual naon? apa dituntut oncang. Oncang, ngajual oncang. Mana oncang Iya, sapa teh. Sugan teh traktir terus ngajual ginjal. Traktir. Sapa teh. Sekali atuh ndak. Ya teh sok. Oh, batur di mana lo? Lila geuning si Bang teh guys. Halap ieu halap. Ayo sengap tuh. Geus macul haus. Pakai non sih itu dah. Boleh. Boleh. Kerpain. Di daerah danaunya. Ekspor Di daerah danaunya. ke Hungaria. Enggak dia. Ekspor. Kata lu di danau. Gawat tuh. Pak. Lila mah. Geus Wow, ngaji. Jadi paling mana Kang ya? Dia. Nanya Jack nanya begitu deh kan. Wah, mantap. Aja beres sudah lihat sih Tadi nama rek kopi ya kan tapi halap-halap jadinya cek es bay. Tas tahu kok. gampang sedih. Jika di restoran dia tuh kisah kalau tinggalnya teh jeruk. Sekarang Oh, di tengah-tengah gamis. gamis. Di kafe aing. Apa ya di salonnya kafe asa jauh lah melu. Dicobaan lah. Oh, teh met tuh. Karek ka delay cek. Karek ka kafe delay. Pada saat macul saya lahap tapi setelah minum ini saya jadi wow segar. Teras kok kobar. Beres gak kebal. Terpercaya. Halo hap he. Ini segar teh euy. Segar guys. Guys. Ma, minjem piring ma. Ye. Mantap. Madan. Yang ini restoran. Ya. Gambia. Mancing ya. Ketan kelapa. Nah, Guys, kita mukbang guys. Saya ayah. kalau guys, belum ditaburi guys. Taburi dulu guys. Guys, Kayak sok lah. jelas Tokopedia menyediakan berbagai macam order deal. Guys, guys, ada dulu guys. Tadi mana guys? Ini jeung aing guys. Gimana? Ayo guys. Ya tiap. Guys. Guys, aing mau ke peso wae guys. Ketan in the night. Ketan penuh sekali. Anjir. Teksturnya guys delicious banget. Enggak enggak. Pak, enggak. Enggak ya? I like it. I like it. Kalau the delicious food. Nice. Delicious food. Guys, main ini dah. Berat guys. Ayo minum. Siap ya guys. Ina ngeunah teu. Hei kameramen. Cuman nih kamera. Ai teu dipesenkeun. Teh Thailand. Teh Thailand. Euy, Nak euy, nungap mahai. Dong deng det. Cụp nát lát em ơi. Đừng đen nghe nước mắt nước ơi. Kape mah musik selo seven ngono. Yo jempling. Cantik. Musik kisah. Soalnya musik. Wow. Kacapi, Bray. Kacapi. Mah. Tong neng dem. Ayo gitu mana? Nyanyi. Kacapi. Mantap. Lah. Sik. Ayo. Non. Lagu iya. Teh. Nada anak kumaha teh, damina diladah teh. Oh, lagu
Taktik, taktik. Dasar jodoh. Di 2 3. Anjing, sama anjing. Tunduk aing. Benar. Oke. Dasar jodoh. DJ intro. Itu lah. Kau meledak, cing. Aing ngeri. Nang wae mang leuy. Oh, lain. Aing po. Intro. DJ 2 Mang lai kam hak lai kam nikai. Dasuk. Cing, sama. Saya diskikan bisa yuk. Kenapa dasar jodoh? Dasar jodoh itu bisa. Semai bisa luar dah itu nyambung dasuk. BH. Lah ya awal. Non bae Jack pesen teh Jack. Aing lemon coldnya. Lemon 2. Bro, lemon 2 tadi sama bro. 20.000. Jack, men. Nah, bisa lu. Kelar, bro. Me, lupa duit Jack. Duit seberapa? Sabarahan aja sih. Aing. Bisa gua. Bro. Apaan tuh? Pokoknya me tuh mau bisa aja. Teu mau duit, yang mesti sawah mau duit. Bener ya? Teu boga. Aduh, aing mah balik lihat sih mah. Jam. Maknya. Jam video. Ayo kipe. Kumaha ku masuk? Kipe. HP simpen di dia. Boleh dia. Mang, ampun ya, kopi Coba aja. kopi dulu. Ya. Bang, lu aja. Ya, Mang ya. Yo. Take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the